loku ku cinca eka mahelo ya vhiki yo pfumala ntanga. Hi ta hamba hi sula Mugqivela na Phumzile Ngobeni hi awara ya 3 ku fika awara ya 5 hi Matakuxa. Na khensa ku amukeriwa eka Munghana Lonene FM. 5 to 6 i omnibus ya mina hi mina. 6 to 7 i tiko a xi etleli. 7 to 9 i n'wayitelo wa Mugqivela. La una maningi wa ntamu loyi se a nga ta fambisana na Miss Skuli Mahobza. Hi ri vuyani Miss Skuli. Na khensa ku amukeriwa ekaya eka Munghana Lonene hi ta vuya. 9 to 10 i mpfuxelelo Makaringe na vanghana va yena eka State Your Mind na Teen Zone. 10 to 1 Matilda Chauke eka Munghana Lonene FM Top 30. Kasi hi 1 to 3 hi hlayisa mfumo na ndhavuko hi bombisa vuhina. Amukela xipano xa tinghwazi ta vuyimbeleri bya Xitsonga. Soli Makamu na Mafosi Nghena Mhlengwe. Try by force ndzi khensa ku va mi ndzi amukerile eka Munghana Lonene FM. 3 to 6 i Rhandzu Optimus etimbaleni ta mitlangu. 6 to 7 hi vuya hi remix ya Xitsonga awara hinkwayo handle ka nkavanyeto. A yi tirheki. 7 to 10 u ta bombisa ntokoto wa marito emanembelembeni ya hip hop u ri na Mchangani. Hi dlayiseta Mugqivela na Khananga Pet Mathebula eka nghwazi ya mpfanganyiso. 10 to 1 hi vumundzuku bya xiyanimoya hi Munghana Lonene FM Makomba ndlela.